hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kaya sanok sabon kumadatid insanan, kono magisisa tako di isong sambayang. Kinaringan isundo isong karingan sorga, konsikaw dat pantamanok madahay, gisam sabon diti, nang apasikyahay, paingolas pay hadi pinuhoboh dat pinatahak no. Dadamat hadi iswang gat kapag yampayan no makinang sabon bay no. Konsikaw mantada sa kadung no, gisambot alumis piramutan dahay, at tibu sa kendalanon niti kay sisahan dahay daw kasabon na bay no. Pakinangahan dahay nga asam bulu, santab na padit na retan ay bulayan iswanggat panambarasan iti nga manahak nagidahay dat pagangatan imilad amitanan dahay tarimon dahay may payad ginaw paingukab. Tinasambayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kasabon kumadatid insanan, kung sikaw mantadot sa kadung kinarahingan, gisambot sang imiyaw tako po bay na, sang impasih tako po. Puji Tuhan mantad depan tambangan nisyo, hali piat agumot awayaan dati, nga tumbayan tako dat insanan na pari nga papohondom dati lobi kasomok kagirot dat migit kumakinarahingan. Tadaw da bay no? Tadaw kasiyam isuang tulan kawalu. Tuluh na panambarasan dati nga numan ko pasurato dat omitanan nga tepot pada kapititim batu sandungan ay tuluh ko pilaw bo. Manta kan napad omitanan lah. Makita dati at ayat dati kasabon bay na isuang Ayub hopadam siam ayat kahopadam turu. Pinuhoboh ko papaintalang kasasamuan kumad karuhangku. Kasingudan na papinuhoboh ko nga ay momensed ino pa tampinay ko nga silob. Silob na pati nga mual bagi. Silob, mual. Jijik iti adit sa samuan man po sa samuan lah. Pinuhoboh ko na pa nga papaintalan ko sa samuan kumakaruhang ko ay kasingudan na pa nga kasilob. Momensed ino pa tampinay ko nga silob o kasingud ka. Iswang na po dat ayatilo. Hinggo dat ay landati do inapohit kantakan dat napurimanan nagi nawayaan di Ayub nga isa o kasindualan bahkan dat inapohit kay si Sandisid Ogirot inakombal di siya napurimanan miyampay da keluarga daw nga nompuong mantadat kautangon dirin irumikot mantadat tinan pinuhobo daw. Hingga nailanta ko dat ay isiya na pa nga sinumakit.
Aaylanom sangkuruh na pohot kauruan disakit ti siyo, nga ato ko purimanan, ato ko namilod, ato ko ori ketemu musorobo, paingkuroh kopiyot kainggoritan dinawayan di siyad isua nga panasakit. Doho na pod napurimanandat i uwokon na sakit miyagal ko kuposon, ikaray ti sakit ta kulit. Kuposon ay otong kasingudan iti kuposon tu ay maanto koy piudasan to koy iduo ni bolunan, iduo ni nana, nga inggorit na eh, iri nga iso nagi kuposon. Onto kagi tiyos siya silomato nga inggorit to kapurimanan kumbahala ko'y kuposan dat iti guwa sa pusod, ay oputut pa di pusod iti bayno. Di tahunan na magitokoy nauruan ako no kuposon. Olingos ti so mintalang pakilok nga nakumbal, eh, pakaw mirikaw nga pay miring dat ti mirikaw. Hila pian luang go tadung nga kumbal ko'y kinuposan dilay ay painggorit mo ti. Dahulu nagindad paimpulit ti nanit gandas mano. Taruk pa ka gandas sila ba, eh, isawos yo kopu di dat mangudas timpunan, pira-pira linaid isay podi kopud adi olingasan tangan. Ilo na di kamondat papaintalanggat sasamuan di dat ay kasingud piad di pinuhubo. No patarualat ay karay tatarual a kulit, kada borosad aruol. Pia aruol nga auruan to kay miyagal ko kon kuposon, kurapon, miyagal ko kurapon. Pia aruol a kurap, nga ating auruan na may ginaud ating ngayaman kanum mangidurasok nga magisuway-suway pag ginayod dit kulita, hilalikod, ngumbalo di nga haron na di iliyaw, iti didiya nga pikaputon no dito madadid o kito ipanaw. Antakan na po di painsikul dilay dom. Sontob na po dit kipanaw hiri nondod magisolyo linondolo nuridit diit magisuli-suli ba iya po kikisan ilikod toreso ni panawd mangikis mamaguna tusin teko nununo pa imila pangahit kahit nandarim ngon nanday sap tiga kaki tuduon man nanda ubatay iyo nakago kam lumaw kuno kikisan aramay dato kita ko nga ay sido panawd antakan dila kikisan mano luhado idit ubat cap tiga kaki. Iri nga asangal igahit panaw ay mido iri apya aruol nga ino pa'y pumusarahan natin oruan at ati ngayaman. Suway pando kurap bulan nugahit kumbalo hilo piransangan idi ono kumbalo ko idit kurap pa hilo piransangan ato koy antakan do perhimpunan umatol no motindo nga pitapisan pundo gakod man di kukuto kokogon no di mangkot nga steady ta ati ngayaman tok kinonuan kuno pa di nga haros sa luar sekolah
May kuno pakayado. Pingihuman ko di nga natagak ni tulun tau buru sumanakaw. Namilok ko yun. O sanang tu haro hiduo sa luar. Haro sa minggu man tadi di, kok kita nga paing kaya di sa luar ko. Ay, hapon ako rin ko piyong. Ayaw ko ano iti sa luar ko kang ko. Pakayado ko suway kakayadan. Kotu, pakayo, hiri, kurapon tulun ni panakaw di sa luar ko. Kosolian ay ko nga kadakatay. To koy oinggori iti mo di. Iri piatu it okito. Dawlo nagidid gandason to ko. Okon no ko gandas. Okon no ko kusta. Okon no ko kuposon nga. Gisambot popentalang no kalito di ayatilo. Ayub podom siyam ayat ko podom turu. Popentalanggit. Kasingud ko no po nga. Osasamuan. Mo ito ko nalawat tatulun da sumakit. Iyati karuhang teko tampinay ni sumakit. Kadang-kadang tingayaman to ko tingayaman to ko sumakit to ko. Teko tingayaman ko sumakit ti karuhang. Ay manguro. Iri matut awayaan sumakit na tawayaan. Wah. Paingkuro to ko nangku dot. Miloh to ko kokito paing piro-piro hot kanta-kandit oy gitandatid isuanggot nawayaan keluarga di Ayub ngon dati piagalo pitimbango iti keluarga dati datimpo bayno. Haros ang ulo na pinungaranan da i Willard Harley. Isuango book di siyo. Dat nunuh nang kudahot keperluan kongonduan nagi iati ti kusayan. Hiti na po nga minanombor si siyo mantadet hopod ot keperluan kapurimanan ibobo sa bontugon montok kusay nagi montokot tandu. Asa saro ko gadit ikadokod ikurapon gi. Apakah mo ti kurapon dat imisisinta no kadit it boros-borosot kareta misisinta. Cinta umpama kurap ka. Makin digaru, makin sadap. Tu kukutan gya nga, okon nagid akatol. Kukutan no, okon nagid yudit. Aramay nagid manan no kukutan no. Ngon nga hindi pa galad. Cinta umpama kurap, makin digaru, makin sadap. Ay, toboyan lo kurap. Ngaharoy mo tayo kurap paalumingos ki. Inagihirid. Hitid tipus. Hiti nugyahit iti di mamuhay guay gidit kobasan nilo gakod. Irit susa na lumingos. Ngon nga natulun tutudayad sumon. Hay lumingos. Wah. Minoboro si Harley. Dat isuang na paboro sa kagumuan nga iti na pakakusayan nga haralimo kaporluan pamusarahan kahandaman di magiagal. Paingka nagi kadaud kumatongondo nga limo higa kakadaw. Hali piad itinapot kaporluan na pamusarahan kahandaman monto kakusay tandu nga kagumuan no po akon ni kamiagal akon ko kapiagal kusay ko tandu.
Saira anu penorotian iti, nga minoboro si Harley, do iso no pemantado limo keperluan det kapurimanan di bobosot bontugon montok do kusay nga iti kagaya titit koinano, mamagaya titik koinaninanon. Kamoy no padhiti nga ponting kumasangulo na kusay, dahinggad ina pay sawoh daw nga kasari-sari det mantamong gatinan daw ititinan min karakata no tilo Facebook. Ay kongonduan ponting mantamong ko iti koinanon ititinan koinanon maya dot pangangakan gisombot itinangait minsa sais kan pagati nga agumo igala okay? Iti tabuk man oturo panampakay gisombo iyo kayo napod imatoh diti tongo kusay nga kagayat nuno mintong yahay do kayo nga hari ginamuh dot iya disigapos iya di hari kapurimanan de tiad di wah no kadhilo mantamong got koinanon ititinan mayad pangangakan paingkuro pangangakan aturon gya pangangakan tu man tadi di pangangakan irine momonsed inapay tinan dati nga sumuni nga akon ko minsawat pon susuni nga humamad Orotian lo humamad inapay pansusuni minsawat nga rumanggow numaro rumanggow nga inapay pansusunid humamad nga paingkuro letil gumayo moy dot inapay pansusunid di nga okon ko lumaab tay ko humamad okon no poko pangangakan nga atur ni kadaw ti sasais iri nondod haron nondod nuridi gumo gahitit kongonduan datid popaindalan di manari-nari manari-nari nurit ti zumba karitan ti sonong igiat ti bo nga ay susuay na kakitanan dit ongopit kopyo panampakayla nga kaubasan nagi matigyad ino pohit paindalanan na ti nga mamili nagi kongonduan di tongopit tomo daw panampakay iri nondod iyahan di kakusayan nga aramayan da may intong tu ongopit gyadi kakitanan okon na pa ko iti sasais nga manigya kasari uruso iti tabuk aturon iti tabuk kada indo kapiyad miagal po ni dit Dompuntianak ket takopya kumbalo ko kita Dompuntianak ko tabuk nga miagali dit aurusim ti tabuk ko Puntianak ino po hikaw basanda tulundet ay moboros nga anaro tabuk ka intan to kono po hit tayangan det popintayangon nga to rebonding to mo dit tabuki Puntianak poting pod lurus to mo di tabuki Puntianak kumano pa nga aurus Puntianak piya nga kauris it tabuk jadi iti kongonduan dati kada borosod sudah kawin ba nakasawo iri nagit apatut tagidet apatut nadi kapiyad iti piya tabuk nga undaron
kada det it eh, nalala pa'y rumun det tombolog. Nga lumisig man ko rumun tombolog. Ngonta ka na po intay rumun det tombolog o nga simbabalad te ko isit te ko sarang burung tok nga lumis tomod. Kadad itinapuhot tabuk do kayo nga miagala di rumun da nga punay te ko si kukur. Oh, ngon napopoping iliho iranom pa ilihon itan talud diri. Ya di mati dilad rumun ringkas. Manta ka iti agali rumun dat simbabalad. Tok posawgon hana-hana mila panimbaw nga lasan gyabo. Tok auro-duro dit tilo painsakot tamod. Paingkukura pumurah katabuk. Isay na po kaupo daw man gya itamo kagu sekira pumurak. Ano po opo dan purakon. Purakon nga abuli bo. Selagid ino po tabuk wotikot gunaon dati di nga harod hiti pemagunan ihon na po ako ipapasala. Nga kada pendod adalan ko pila. Miagal ko purakon dati ti tabuk. Haroy gyat tulun da hiti pemagunan dat painsan da opura ka tabuk. Dam mimbulay tuan nga opura ki bo. Itamon dati tabuk. Om kagumuan dati nga o ito mitabuk. Si ilohon no tabuk no mangilagi di taytom. Om hiti pemagunan haro hit pasilaw tabuk nga kada pon do tiap pon di demposis. Tu auruan ko pio. Man po gisam pod ay kakitanan po nga no kadedem malayo masih normal. Selagid masih normal ang kakitanan di tabuk no. Miagala po di don turi posom tidak normal jadi ongo tamo nom angaragang no. Selagi kelihatan normal. No pangay ikagoy no retanda hiti panampakay. Paingkuro panampakay. Iwalay paingkuro panampakay kongonduan. No hurak-hurak no ko baju tidur kono diri walay. Baju tidur napakayan da iwalay. Paingkuro rit di. Palagasan na napay ipia panampakay no nga o kito na podahay sebagai sawo. Pangangakan no kadhilo koinanon pangangakan sasais tabuk pia panampakay o kito na podahay nga hari kapurimanan dahay dot agayat toko kito do koyo. Agayat toko kito dia. Okon ko agayat tihay nga ko kito no po nga ino po kapurimanan na sebagai sangulo no sawo nga hari kapurimanan dat yu dis mo'y pamagapos. Hari kapurimanan da serius betul lo ko kito. Oh, iri tiga nalilihuan no dadi serius betul. Ko kito no po nga minta langit serius betul lo ko kito di sawo. Jadi sebelum po serius betul lo ko kita ila saliwan o sanong na ko kita di sawo nga serius betul ko. Ay di po sawo nilo. Mantadapod dit piro-piro hilo nga ino po hit
milod osilid kagayat, miagal ko iti koinanon, winagat, winagat pia, winagat iti tinanom, winagat na po nga ay mangigitot pangintangan dit bobos sa tagayo. Hali piad ay lantokod iti na po koinanon nga akon ko miloh dot mamusus sa kapurimanan ng kagayat dati pati lambus isuanggat ti karuhangan. Nga irih nagi kadaw nga kanuh dot mamanu piro-piro kaporluan di tagayo kagumuan no pa dati nga haro kaporluan idi. Itinapot winagat nga ponting nagi kadaw winagat tatinan nga inapay bobos at ponting nga iti koinaninano kakitanan datinan man napaborosod putungan dorom ko, putungan gitar ko, irih na po nga iso o kakitanan dit tay ko iso nagi kadaw ho pangarod agayo isuang da pikaruhangan. Nakura tu minuhang ko di sawo no dilaid. Nakuro. Tok kumbalo po di tangumulok po man nanda ko papimpo sa igambar-gambar dilaid. Tok iyolo ako na dit hopod pom siyamo tahun kanon da ako gi. Doon hopodom 5 tahun sumandak po ko piyo putungan gitar po ka. Jadi iso na po hot kakuaan dat nakuro iti tangakusay iti sawo-sawo tangakusay. Nam iho ngay no bo. Nakuro tu agayat iha di sawo. Iso na po kantakan nga mantadidit koinano. Nah, jadi med agaya ti kasari ihay atamangan na di ikoinanon. Hali piad iti no po nga akon ko isuot kaporluan di tagayo. Ikanuh dot mamusus iti pikaruhangan. O koni ko alasan da tagayo. Nga sorohon no dati iri makadawo kon dot inupohit piniyambalutan ako nga nakausa. Nausahan di hipiyambalutan gisambot na kapikaruhang. Ilaan na dati miyampay do paintopot. Oto-oto ko maya dot ponipong idi. Ponipong. Antakan no po di bujang po nga. Pakon no po katimbangan no haro. Ingay iponipong got idon mononombir. Pisukat-sukat. Sukatan no kangkab. Pero sukatan no kangkab. 30 piro. Sukatan no tawak. 20 haro ka 22. 24 tawak. Sukatan no pakaw. 32. Iyahay pun di kakusayan dot kakito dit 24 tawak nga ay. Tipu idi tawak ilo di ka nga mau tau suang ginawo gid ya di si pononggol idadi ko kita. Ay di osanonggot ako gui ko piyo mau tau suang ginawo ya di si pononggol idad kita ditawakot ang ori customon gi. Hali piad ilon po nga akon kay mongogos ko piad ti pikaruhangan nga oy laan ni dati akunon no po dati dat ino po ikoririko sidi nga miloh nagi kadaw poporikot dat ay kataadan dadamot. Iso kaguhot imiloh dati da imbulayan mantaditit koinanon hinggod iti no po nga kanuh dot manumpalid tay ko
papalay. Papalay ti kapurimanan datid sebagai karuhang, pasandetan pala nga imilam momisakiti serius batul. Momisakiti serius batul tong kusay kumadisaw daw, isu angga pikaruhangan nga iti kebersihan pribadi. Kusay naman ko gadi na oretan da bayan hoy, kebersihan pribadi. No kadi hayop, iti pia pinuhoboh ko nga kasilab basawa ko kasya. Hingga't agumo akongonduan dat ay kantoh dat popo sondet tinandaw iswang ga pengalaman iti. Oke. Dandah na padi nga menamboras tokod ay karay to kongonduan. Iyo kayo hit ang sawo-sawo. Ako kayo lam isay sawo da kondo. Miagal ko ikongonduan da hiti. Suina. Say pa nga iti Asiana. Mary. Kung di kayo lalawakan lam, tando ang aran na kondo, kakusay. Dulia, tando ikanto la. Saumin, Sid Kudat. Roslyn, gumu pala kongonduan dati, that it, painsuanga hiti. Nga, idok kayo na purimanan. Sa samuan tay ko, paingkura ko kasingud dat pinuhabasawa da kayo. Marian, Moinis, say pa ngaylo, na intalang ko giya. Paingkukura ko kasingud da pinuhabasawa da ko. Asanangan ko kasingud. Serius batul. Kasingud da pinuhabasawa ko. Iyo, ano ko pamurus ka. Paingkura da ko kasingudan. Kano po dihitiki? Ato kay aswayan dat piro-piro kongonduan, tay ko piro-piro pasangan, ay kan to kumbalot misium. Kumbalo misium. Kumbalo mitangop iti kabang, iti munong. Nakuro. Tangan na pinuhobo. Akon pati kongonduan to ikaw mo yun dat ay cariwit-cariwit. Mumbala da may tangopi kusay nga, singud dit kongonduan it pinuhobo nga, tumayngud tamad. Kando hamhiti, pando katutukan. Akan pa ditit, nakalataw na di, nakalahing-lahing, malahing nga di nga, may di tangop nga tangan pinuhobo. Sedangkan ipetang umulok po nga, ay kopiyo. Tu tangan na pinuhobo. Koguwak. Koguwak nga na di kasingud na pinuhobo no. Suway-suway kayo ri. Nakuro tu tangan kasingud pinuhobo. Iswang sanga daw, miagal doho. Mamurus ako na po ni po na tintod na monsu. Hiri, no? Paingkura gadi otong pinuhobod ay tintod na monsud mamurus. Monsu ko po mamurus. Makan nun do nga bosaw di takanon. Tay ko nunit ang otong kasingudan. Potay. To tumangop po dadid imodop nga tumay ngudun. Otong pinuhobogi. Handia. Nuno pa kagwi mo monsed ilan pa pinuhobo nga otong. Autong. Haratak singudan.
haronipon dati nangarag. Inapagyanipon da aragid di nga, bingotaw ya kasingudan di ba? Pagat-pagatan dati mamurus, kada penongon napakuligit tamuan napakayaw, singuda kakuligit ka. Man nagyatama ngayon nipon ka. Man dati kisasay, buruson. Moy takano rikot ti dokuturon nipon. Sa kurang-kurang ga impir insan taon ko, indusan taon. Onom tulan mo may rikot tat doktor nipon. Tahuri ko nakarikot minay pakiparisan nipon di 2000 laid no hoy. 2016 ko 17 sir. Ngon kikisay lo nipon ngik tok mamuraha ngayon matigam mangidu idit nakakadad dahilon nipon. Tok aramay da kapurimanan nga opo danda tasaru kopyo. Nu pangai miagal amon sud mo ni kita daw. Yoho nga tok gabulan ko monsu kokon ko gabulan iri bo nga kaubasan to kono pod ako ponsu. Korikot tahiriwalay huyan. Makan ka. Ginaw na po monsu do kakan ka. Makan to kono. Kakan ayahan. Umiririkaw pati intay pukul 9 miririkaw pati ka. Mintang ka telepon, mintang ka TV, sigog ka nga, katilombus ko nakodop. Di na kaponso. Kano pa kaponso ako kuran na di kasingudan. Ako na kaila kabang nohot. Susay kasingudan nga, santinan susay kasingudan. Paing kura pa, di may angil-angil ako ruhangot. Susuay kasingudan. Iyati may angil-angil nga. Kaila di mimpit. Monsu. Harohi monsu nga inapaitinan nga abinsingudan o kaman kuno pa nga haregatit tulon Roslyn Basi tando ka. Tando. Yala ngam. Haregatit tulon dat monsu pia ki. Abimponsu pia nga abingon sa datinan. Kaponsu pia nga kadiwa ko nam ruani sila mga kandalasun ibawang ka. Jadi haro hindi kaperluan nilat pangiwangi-wangi deodoran. Haro no hit ngon papingiro do hiti pakilok. Haro na iman pasupiran tilo papinsupirihon do itinan. Bagya salah iri mo. Hari keperluan toko. Manukur. Manukur. Pisukur-sukur ko tidak ganggut yedit arah atau ku dahara ganggut. Itina di itu syukuran di ganggut. Nga mentok no po haro higay tulun dat kangambo harot kangambo ganggutan bo. Nga ako ni kok kangambo ganggutan. No kumbalo ko nun pinapanaru ganggutom. Sudah pun dat okoro okoy nano. Haro di ganggut nga. Okon lagi di kumara ako tagita ko. Dahara ganggut. Iri ako di popopi ganggut. Jadi iyati ikakusayan kontok kota kita di karuhang ay si orahyan dahara ganggut nu. Aman ya sukuro. Pisukur-sukur na gya. Hanano mo ni kita daw sukuran nu dondo kasuaban-suab tok aparad mo ti pakilok
syukuron kamu. Dia na Thailand, dia na Thailand, hulu suai, dia na Thailand. Nga inapay o kita kapya nga iti no dia lah. Kaubasan no tita kita. Arahyan no pay karuhang no idua ni naganggut kam syukuron nagya dati. No pangay amu mamaguna dit panampakay otoronong. Kuman kuno pad otoronong nga iati no pad paingkura da ko kaubasan. Karait kapit panampakay. Iti napakakusayan nga ako kay lokongonduan tu akan katandu ako. Iti napakakusayan haran po hit panampakay iwalay teko ipakayan dat may karajak kabun. No nga hurak-hurak megali panampakay iwalay. No hurak ni panampakay di nga pakayon ni dati. Aiso no ti dia, aiso no tambir pakayon. Hiti songkuro no nahurak. Pakayon ni ilo likod nahurak. Pakayon to koy kanda di tanganak tok doblus kadin. O kita di tanganak nga doblus kad di tanganak o kito. Harohot isa keluarga anak halo ge tanganak bunga angokoro poy tanganak haron nagi sekolah rendah nagi. Papakayad na di kain. Kad di tanah kot nangakati santu ti tapak daw nga napilapusot luang. Tok seluar dalam si bapak doblus kadit yo nga koy karatim nu komon doblus. Nga doblus kagyat yun di kadit tanganak. Dadi ipadampakay dati nga doblus sige. Ipiyahit patamon no bo. Patamon no nga dadamot to hiri pakasari irasuk. Songkuro pa ya ginumun na hurak pakayon to kay kasari. Iri kamon doblus kan. Don ruk kanda pausawon ko piyo. Nga iati pe kakusayan ipanampakay dati. Milo na pohom mangurusi bugahi karuhang idi nga timbang-timbangon to kay giya. Napohi tangarat nam man nagyad pamimihid dat supana da sayra mamekanik. Tay ko man po himo na pot kayam tutudan na po bo. Patamon na po'y tangarat. Manit mamakay toko nga toko ti ngayaman. Pakayon dati ikaruhang dati nga ay ati ngayaman ako kitod pakayon dati ipanampakay ti Sekiran pagyadi dat nung hurak-hurak po'y panampakay mamanaw may dilok kadayom nu kagyanda di sawon no. Isawon no nga nakatamad mamanaw miyampay di. Intay pagidi nga mosikin mo ti dielo nakasawod iku kadito nga lo nakakita. Okay kita di kapit ada-adalan. Ilo masawo daw hot mangigit tatusin di lolo. Panampakay po dilo kusay nga di kabali ka. Jadi iya ti kusayan haroy panampakay korahyan dati nga intan nagyam. Tangam patamon gantian. Kangampom gantian. Hali piad iti sana no pati nga kakitanan dat monopot nga kagumuan no dati nga kalihu dat sangkuro na ko kagayo da kantakan iti dat manda dati aturo. Mandati urusan asanong-sanong. Moid papatilombus at serius batul iswag pi karuhangan. Nah, ilo nga milo nagi kadaud pasilid iso ikagayat muntokot iti mikaruhang. Suay no bagyan do hitay sa panampakay. Nga moidet iatim mikaruhang hara kasari kapurimanan dat ay
kagayat tisom-tiso iati iya nga agayat ti karuhang, ikaruhang nga agayat dia. Kada nadati lihuway let ay kakitanan na pa nga idit ay apanting kakitanan nga ngon no pa dati imbulayay kapiyom tok agayon no matigya kanta kanilo imilo papatilambuset ay kapurimanan, karahian, nagi iso kanta kandit popotood isuang dat pikaruhangan. Kada to ko nakakaul daman tamong nga kalidasan datinan. Kalidasan datinan dati iti panampakay dati kaurasurasson, mamurusanipon, ilatadong, ilatalingo, nuridi agampi ngay dati. Moyd inapahit kalidasan dati di nga patilambus. Akanon da ka katilambus ti kalidasan dati nga kaano na gid papatilambus iti kaysisan da pikaruhangan. At tumbayaan ako dat haro hikahan to kapiyo hit no kapitongkian mantad ay inapay alasan ti ko kinapitongkiadan diolo nga maya iti kalidasan datinan. Tumbayaan ako haray kapiyo. Mantadi dihom mayto ko na tamangay quality kalidasan datinan dati ali pian nakakawin to kunot ti lumohing nga di ngay nakolohing nga di ngay nga akon ko isuot ay panumpalid dati dat iati na pa nga ano milaman tamang nga kalidasan. Tok lumohing nga mangkum apatot tagidi dat topot tagi mantamong. Isay na ko ilod iri na dihot wayaan di panasakit ta rumikot. Oke, jadi mantad ay susunod pinatumboyo mantad di harlihiti. Andas di dati asasana nga mantamong kalidasan. Tok apang kalimut itong Pinay. Ilo nagipangangakan mohing-lohing muatuo akon nagidid. Iyo didit odot tamo demakan. Ikaguhi manusa dati tumuo na padi tinan dati ikamondat metabolisme badan nga ano di agaras. Kuri akanan no lumombon no. Misway na dit mulok pot sampiring 2 piring ay no ay say tomod. Iti yati na pati murum-murum kuri akan no nga lumab na tinan gi. Ilo na kumon ko tok ako ni kasanang-sanang mantamong iti salerah dati. Sa size nadi ka pud moy pintangkus tatud nga mong kurapit. Mong kurapit tadi tatud ngorurolo di ngay belangaban. Isay pud ikaw pud. No pa ngay tabok pitom-mitom pisilaw-silaw pumura ki kasari. Nadi opudan ka. Panampakay hingga padi ka pudet ay minturug-turug hila tagwangan da saramin da lumohing naopudan na tiyo digi. Nga ilo nala kamoyon dat ay monotos ta kay mantamong. Sakira tapot kapid ato ka kano mantamong makiuhupik kumakinarahingan. Isay na ko ilod iti na pakalidasan dati nga iso iparalan dorogondot manumpali ditit keluarga, manumpali diti pikaruhangan dati. Makiuhup to ko kumakinarahingan tu isinoy tadon dot panguhupan pangahakan kumadati. Baham pahitian ta kanati panambarasan na kasabon bay no. Santabi na lambusan, puji Tuhan. Santabit kasinduol dati inakaganit ta ginawa
Siya kayo tu iho ngatulun ni kaubasan iharo kolomokon nagi harakantakan dat kolombusit kay may anda tulun sa pitulun. Ano misisa takod iswang sambayang? Kinurhingan sundu iswang kerajaan sorga kon sikaw do kaswabon diti insan pakagud na hakyahay pinapatilaw mo sa panambarasan gisa mo napupusan hinggod sonto biti panambarasan idi karay to kalidasan datinan ikanu dot ay monomboros nagi popoilo kumadahay dot papatilombo si hay di kantakan nagi kaboboyuhan dit popoy talang popoy magan iti kalidasan kumat tinandahay panampakay nagi kumat pamusarahan dahay gisam memilod popo girot popoy siso kasari pod pikaruhangan dit ogirot iswang da kinurahingan asaru nagihay dot ay kalihu dot mantamong iti kalidasan datinan nga kada pologoso dot irin po nga osilid isoralan di rogon dot may panumpalid dahay suway ka manihay uhupay isang ba irin po nga ano dahay manulibamban okon no ko kanuy hay da momorisi dot kainanon dahay nga terlebih nagid iswang nga karohanian kon sikaw Tuhan mantadot sa kadungno itinadi sambayang dahay parikatan dahay kumadia iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bahin ako po kapiruba takod kaswabon na swab. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiang api yang